Jesmo li išta naučili ili smo, kao što kaže Dejana, ponavljači? Pa bojim se da velika većina Srba nije ništa naučila, jer iz ovog našeg današnjeg razgovora kao da je sve počelo 99. Nije počelo na Kosovu. Na Kosovu se završilo. Počelo je u Vukovaru. Ko je razorio Vukovar? Ko je gađao Vukovar besomučno nekoliko meseci? Čiji generali su to naređivali? Ko je te ljude sabio mesecima da žive po podrumima? I zašto? Malo pre sam rekao za Sarajevo. Ko je počeo sve te ratove? Počela je srpska politika. Kada počnete ratove i te ratove izgubite, onda morate da platite cenu. Austrija je počela Prvi svjetski rat zajedno sa Mađarskom. Austrija posle Prvog svjetskog rata je postala provincija, a bila je centar Evrope. Habsburgovci su vladali vekovima Evropom. Mađarska je ostala bez 2/3 teritorije. Nemačka posle Drugog svjetskog rata je izgubila Königsberg, grad u kome je krunisan prvi pruski kralj. Danas se zove Kaliningrad. Zapadna Poljska je istorijska Nemačka. Nemačka je ostala bez 1/3 svoje teritorije. Dakle, kada vas vode loši ljudi, loši političari, kada donose loše odluke, onda ljudi, građani te zemlje plaćaju cenu. Mi ćemo 10 godina Slobodana Miloševića plaćati čitav 21. vek. A bojim se da ćemo čak plaćati nešto više, jer ništa nismo naučili. Ništa nismo naučili zato što i dalje ne shvatamo gde se nalazimo. Mi imamo problem sa geografijom. Naši ljudi bi trebali da vide geografiju, odnosno da pogledaju, jer Gianni De Michelis, italijanski ministar spoljnih poslova iz 90. godina, je rekao tom jednom prilikom veoma interesantnu stvar. Vi možete da promenite vašu istoriju, ali ne možete geografiju. Naša je geografija da smo na zapadu. Srba u zemljama NATO živi 3 miliona, po zvaničnim statističkim podacima. Dakle, ako smo mi protiv NATO-a, mi smo protiv 3 miliona Srba koji živi u članicama NATO zemalja. Zašto su Srbi otišli da žive u zemlje članice NATO ako je nama NATO neprijatelj? Ako su nama NATO članice smrtni neprijatelj i ne možemo da im oprostimo? Kako je to moguće? Ili smo mi veliki licemeri, ili je nešto drugo. S druge strane, ta priča, ne možemo da oprostimo, NATO je ovo, Amerika je ono. Podsjetit ću vas, Japan je pretrpeo 2 atomska napada od Sjedinjenih Američkih Država. Danas je NATO, odnosno Japan, najverniji saveznik Sjedinjenih Američkih Država u Aziji. I danas je Japan jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu, već godinama. Dakle, ta priča o tome da postoje večni prijatelji, večni neprijatelji, večni saveznici je šuplja priča, ne postoji. Kao što je govorio Gladstone, britanski premijer, postoje samo večni interesi. A interes Srbije je zapad, jer ako se pogleda gde je napravljena nova zavesa, ona je napravljena 300-400 kilometara istočno od nas. Svaka naša odluka koja bude bila protiv te geografije će od nas učiniti ili korisne idiote ili rupu na tepihu u Evropi. Ako neko to u Srbiji želi, izvolite, ali nemojte da se žalite kada budete plaćali posljedice takve odluke.